skincare. 6 minit yang terakhir. Thank you Cik Bunga. Kali ke-25. Masya Allah, tabarakallah. Guys, laju-laju ya guys. Laju-laju ya. Laju-laju Laju-laju. Allah. Okay, 5 minit yang terakhir. Siapa lagi? Dapat payment ke belum? 127 orang. Lekah. Lekah 5 minit yang terakhir. Thank you so much MNY. Okay, Kak Mimi update stok Kak Mimi update stok Kak Mimi update stok nah. Okay, stok siam tinted sunscreen ada lagi 10 je. Laju daripada buat kerja. Okay, laju daripada buat kerja. Okay, siapa dekat dalam live Kak Mimi? Ampun, Kak Mimi pun nak sembang boleh tak? Dah, dia thank you so much. Dah beli, thank you so much sayang. Apa tahu tak, sunscreen ni adalah untuk Kak Mimi nak tarik ataupun nak ajak followers Kak Mimi yang ada jerawat, yang ada parut, yang ada pitik hitam, kurangkan pakai foundation. Okay, sebab apa? Bila you all pakai foundation, dia bukan tidak membantu, bukan nak suruh hampa buang tak boleh. Kak Mimi pun pakai foundation tapi bila perlu saja. Kenapa you all Kak Mimi tak bagi you all pakai foundation untuk yang bermasalah kulit? Sebab kalau you all tengah ada masalah kulit, kalau you pakai foundation memang dia akan jadi lagi teruk. Kulit yang berjerawat ataupun tiny bumps, dia sangat-sangat sensitif dengan makeup. Kalau boleh dia kena ada sentiasa protection ataupun treatment kulit you. Bila you ada jerawat ataupun ada tiny bumps, you still keluar pakai foundation, dia akan lagi jadi terang, dia akan jadi lagi besar, dia akan jadi lagi banyak jerawat tu, naik tumbuh tak berhenti. Tapi kalau you berjerawat, you pakai siam tinted sunscreen Kak Mimi, dalam ni ada vitamin C dan juga vitamin E, bantu untuk kecupkan balik you punya jerawat tu. Dan sebab tu dekat dalam live ni, ada tak you all punya jerawat daripada colour pink tiba-tiba dia jadi colour purple gelap? Ada tak? You all jerawat, muka jerawat on off boleh pakai tak? Tak ada masalah sayang. Okay, dalam Kak Mimi punya siam tinted sunscreen ni, untuk sensitive skin pakai tak ada masalah. Okay, untuk sensitive pakai tak ada masalah. Okay, so ada lagi 8 Okay, hampa tahu tak? Jerawat, parut jerawat kita asal dia ada colour pink macam ni. Tapi kalau you all keluar, you all coverage dia dengan concealer ataupun foundation, kena UVA dan UVB, lama-lama nanti UVA dan UVB ni dia kena dekat satu sel. Nama sel tu adalah melanocytes. Melanocytes ni dia akan produce melanin yang berlebihan. Melanin yang berlebihan tu lah menyebabkan parut kita akan jadi lagi gelap, bintik hitam kita akan jadi lagi banyak. Sebab tu Kak Mimi nak ajak hampa untuk kurangkan pakai foundation, gantikan dengan siam tinted sunscreen. You pakai this one, you akan dapat completely, dia akan protect skin you. Okay guys, ada lagi 8 guys. Ada lagi 7. Cepat guys. 3 minit yang terakhir. Ada lagi 7. Ada lagi 7 guys. Ada lagi 6. Wih, Kak Mimi tengok ni ada yang dapat RM20. Betul ke? Hampa dapat apa ringgit apa? Hampa dapat apa ringgit? You ada semua, yes, satu tone ni kan pakai, ni tak pakai. Dia just tone upkan satu colour je daripada kulit asal you, okay? Ni pakai, ni tak pakai. Dia just tone upkan satu colour saja daripada kulit asal you. Guys, 2 minit yang terakhir. 2 minit yang terakhir. Ada lagi 6 guys. Tak balik gula ke? Dah lagi. Kak Mimi next week balik. Next week balik. Okay guys, lagi 2 minit guys. Ada lagi 5 guys. Cepat. Ada lagi 5 guys. 2 minit yang terakhir. Allahu. Cepat apa? Cepat. Ada lagi 4. Apa? Follow Kak Mimi dulu. Ada lagi 3. Ada lagi 3 guys. Cepat. Okey. Ada lagi 3 mbak. Lagi 3. Allahu. Okey. Lagi 2. Weh, laju. Okey guys.